No talks without Lebanon. What we know so far about US-Iran ceasefire talks. Peter wag yang Iran na dako na tigin na ceasefire. Amay ka baon di mapad. Agyang kaya Lebanon. Giyatigin niya manan yan na pagilain tanong sa agyang kabar sa Basam Ranao. Masakaw explain kabar sa Basam Ranao. Si tanong focus sa agyang kaya negotiation. Why mapita inshallah na inder pa agyang kaya pistok sa agyang Amerika. Why agugyang kaya Iran. Nasisiran na sikidar pa sa manan yan na Islamabad, Pakistan. Na pagilain tano di na mamonitor tano agyang resulta agyang kaya kapitiar ang kaya dua with na agi na sutigira na fragile ceasefire ay manan yan na to na madi kuan ropotan oy to na madi mapiakatiron nagyaterm sana di kan keketusan ada kirkigen gitu oy bubur kata mana niyan na ropetan gitu ito na ni literal meaning yan nagyang ako na ceasefire ropetan sura kanubo ito na ima nagyang fragile ceasefire mana niyan na kagi sama na napakisipat aging Iran at tigiran ada bitiara ubedi kaped sa ceasefire agyang ka Lebanon kauto mapasa nga ka sisagyang ko to 10 points iniiyog yakin niya Trump siko ceasefire na mapaduna agyang ka Lebanon ugid na iman to na pendinay na Israel ug Amerika adium pedagyang ka Lebanon so giyamang buwa Iran na tigin na da ceasefire amay kabaw di kaped agyang ka Lebanon so gyan na ni mapagarya. Shout out sa 182 live viewers. Why? Punan tanong sa maga nagyang kabar sa Basam Ranao. Sokin. Sokin. Bener kirkigen. Ayaman na niya nagyang atigin na ceasefire kirkigen. Why? Sa gyang Amerika na pitero yan roo maray gadiyung pedagyang aya Lebanon. Aya masikaw si sa ginawa nangon ta 10 points. Shout out APN Gadget kataya si APN Gadget paman tipunan niya na star. Ay manan yan. Ngonta 10 points na langon ni rano to anyway. Na matataguro ang ta ay manan yan na paduna Lebanon. Ikadua ro matatagu nagyang gaya makapanggira-giray sa Strait of Hormuz nagyang gaya Iran. Shout out sa 62 262 65 kabari man to. Inaibo miya ba tiya karon nag-YouTube ba? Amanan yan na inuway lang ni Trump ang 6 points. Ay problema na taro din yan tatagum sa ginawa. Taro din yan tatagum sa ginawa. Pero susa kanon na asar ka di mang ped si Kwan. Ay amanan yan na Trump sagyang kaya Palestine ug yang kaya Kwan. Mana Lebanon na sakan na mas tumunak naki ad na ketaman ako ketaman pa siya nga Israel. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. No talks without Lebanon. What we know so far about US-Iran ceasefire talks. Peter wag yang Iran na dako na tigin na ceasefire. Amay ka baon di mapad agyang kaya Lebanon. Giyatigin niya manan yan na pagilain tanong sa agyang kabar sa Basam Ranao. Sama na yan na alungan na Jamaat. Katunay dito man to? Iranian source categorically deny claim that a negotiating delegation had arrived in Islamabad, directly contradicting circulating media reports. The Lebanese news network Al Mayadin reported, citing informed sources. Peter wag yang kaya namata na ki APM Gadget. Salamat sa 50 star. Nino kapniyon o masiraman. Arima ko agama, narim yakaw makadnanan sa Cebu. Peter wag yang kaya manan yan na Iran, agyang kay ko na miya panutul. Sisa gyang circulate na di mi pa kailay sa gyang social media
Agyang nga iko na delegation, mana grupo agyang nga Iran, na miyakaw masiran sa Pakistan, Islamabad, na negative ko na O basiran ro miyakaw apitero agyang nga Iran. According to the source, this source, Tehran has already informed mediating countries including Pakistan that it will not engage in any talks while Israeli attack on Lebanon continue. Kata sudiran iter. Peter wag yang ayamanan niya na Iran as per source atigyan. Amiyaw na din so kiyatiro amiron si sagyang kaya di mangingimasadan. Nagugyang kaya ayamanan niya na ayamala nagyang kaya Pakistan. Adi kami makipimbitiara ya kay Jerome Bartolome. Idol. Mata nagisi. Are Big Boss Jerome Bartolome, shout out. Rakasan 200 star. Thank you. Niya kaduga na kay Bartolome na mala ako ni Perak. Ando to ako rin matatama na rin Bartolome. Kaya siya kaya Bartolome na. According, ayaman na niya na miyawnad na tigagyang kaya Iran. So kaya inform ako si kong mga mediator. Di may masadan na ayamala nagyang kaya Pakistan. Di kami makipenduka pila. O di kami engage. Di kami makipimbitiara Si kawayamanan yan. Di kami makipimbitiara Why? Aguda babitiara. Amay ka bagyang kayamanan yan na Lebanon. Nabapan pagataka. Agyang kaya Israel. The same reports trace that the issue is not procedure but structure. Structural Lebanon is not secondary file but a non-negotiable condition. Ayaman na yan na kanaba matag secondary at ginagyan ka Lebanon. Shout out sa 550 live viewers. Ayaman na yan na kanaba matag secondary agyang Lebanon. Why? It is not a secondary file but a non-negotiable condition. Ayaman na yan na did na mapanggira-giray. Why? Asayaman na yan na mapad sa usapan nagyang ayaman na yan na Hezbollah o di nagyang Lebanon. The same report, Fars News Agency described a ceasefire in Lebanon as inevitable and unchargeable precondition for Iran's participation in any diplomatic process. This framing placed the entire Islamabad track in jeopardy. Al-Mayadin also reported that Pakistan's defense minister accused Israel of committing genocide in Lebanon even as talks are being discussed in Islamabad, highlighting widening gap between diplomatic messaging and battlefield realities. Subapiyag yung Pakistan, nayaman na niya na miyakatiro sa di mapia sisagyang kaya Israel sabab sa mawata natigyan so bitira agusto madip ko lola sa battlefield so di pag-isawiso nagyang kaya Pakistan asira ni di mga masadan nagyang kaya manan yan na Israel nato na nga isusuan nira. At the same time, Pakistan Prime Minister si Shehbaz Sharif previously announced that ceasefire agreement reached between Iran and United States and their allies was meant to apply everywhere, including Lebanon. Tumatanad na tigin nagukatawan. Previously na miya aloy. Miya kasinabuta Iran na ugyang Amerika sisagyang ceasefire why na matekad no pa ma. Katawan din na yaman na niyan napadunag yung kaya mga allies yan. Ayaman na pagmin siya allies na yung kaya Israel. However, according to the same report, Israel violated understanding with US backing, while Washington later denied the Lebanon was part of the agreement. Iranian source warned that the United States has only limited windows to restrain Israel. Otherwise, the entire diplomatic process risks collapse. With na Peter Usisagyang report, ayamanan yan nagyang ikon na Israeli, why na violate yan. Agyang ayamanan yan na understanding with US backing while Washington later. Ayamanan yan na violate yan nagyang kaya may papansa ka di pag-istorya. Ugi dati gagyang Iran na agyang ayamanan yan Amerika na limited Washington leader denied that Lebanon was part of the agreement. Ayamanan yan na
May ito atigin, limited, ano mo tapitero yan si. May ito atigin, pambagay niyan, pangilaylayan yan, gitu ikateroro, sa agiyang kayamanan yan, abang mitarg, agiyang adikati daw si sagyang Lebanon. Si sagyang atigin na may makamepos na dini na agiyang Amerika, uba pad sa agreement, agiyang kayamanan yan na Lebanon. With na Peter wagyang Lebanon, otherwise, yung atigyan na United States has only limit window to restrain Israel. Yung atigyan na Amerika na may ito atigyan na ibubugay niya na pangilaylayan o di nagalabak windows sa ema na niya na makatarg agyang kaya Israel. So, ubagyan na natigyan, otherwise, the entire diplomatic process risk collapse. Ema na niya na ubagyan na keswa, naging abitiara na kuda ini. Why? Tasnim reported that Iranian Foreign Minister spokesman Ismail Baghi made Tehran position explicit. Any talks aimed at ending the war are conditional on the United States adhering the ceasefire commitments on all fronts, particularly in the Lebanon. He stressed that halting the war in Lebanon is an integral part of the ceasefire framework proposal through Pakistan mediation. Ayaman na niya, ginguta di tano di pa magusain. Ayaman na niya na explicit. Ayaman na niya na binasa agyang kayakuan. Negosasyon na may kabay barat na United States adhering ceasefire commitment all fronts. Why? Inadhere o di na terima agyang kaya United States of America lango all fronts lango natigyan ng mga talagpada agyang kaya may Iran napad sa agyang ceasefire nagyan na natigagyan nga Pakistan na yamanan yan na terima ni yamanan yan na Trump agyang kaya White House with na sala kami man to kailay. He stressed that halting the war in Lebanon is an integral part of ceasefire framework proposed through Pakistan mediation. So, ginan. Di panitero naging Pakistan, ay ba na niya naging atigin na Lebanon na padisagyang abitiera. Bagil further warned that any position contradicting this will amount to the U.S. failing to honor its commitment. Peter wagyang ay Pakistan, ame atigin nga, pamana pagkain ng kanya naging Amerika. Sisagyang kaya titindigan ni Iran, contradicting with would amount to be used. Ay manan yan na contradicting sisagyang kaya kaya pasadan. Amount to use failing to honor its commitment. Namata naging kaya US na kuwan. Da word of honor Iran si iko manan yan na bitiara. So ay manan yan na pagkaito si naging Pakistan. So sa manan na aya otagan siya malan ng Pakistan, otagan siya ng Amerika. Kaya so po, dira ni matero na langon da sisi siya ng 10 points. Ugid na, piya kata naging Pakistan na ay manan yan na so 10 points ay nila pagsisang Amerika na tiyari meran. Ugid na sa lakaw so pakapong kung Iran, sa lakaw so di mangulola sa battlefield. Okay, dataraging kating baka Israel sa emanan yan na Lebanon na niya paano tula sobra duga to sa miya Tyron. Washington accepted on Wednesday on negotiation framework based on 10 points proposal which include core demands such as the withdrawal of U.S. forces, lifting sanction, and security strategic control while redefining negotiation as a continuation of the battlefield through political means rather than resolution of conflict. Peter of naging Pakistan. Isa tigyan ko arba. Naging tigyan na negotiation na framework na nakabase sa 10 points. Why? Kagya si Trump na mitiro kagya atigyan na paganero na diyong padagyan nga Lebanon. Ikadwa na tigil niya na yaman niya na kaupi na nagyang gaya Strait of Hormuz. Sabab sa sukyat kiyang betul Lebanon, automatika kilusan nira ng Strait of Hormuz. Suginan. Na iman to na dito si Trump patigi na
man yan na anytime na makulap sa nga ceasefire na dataruton so pamagita yan. Paman na kailan yun no pamasuka sa pisa-pisa langit. Mga ka-idol vlog, da kung kaden na ma-shoutout from Pekong o to si mga ka-idol vlog. Basta Ranaw Vloggers, solid. Ari ka-idol. So, ginan. He confirmed that the invited both sides, Islamabad, the process remain under review. Contingence guarantee that Washington will enforce a comprehensive ceasefire. Kauto. Siya man, anin na he confirmed while Pakistan has invited. Kata, Islamabad, the process remain under review and contingence guarantee that Washington will enforce the comprehensive ceasefire. Washington accepted on Wednesday negotiation framework. Kauto. So, inaccept ko ni Trump, agyang kaya ilangaw, paganeron, which include, padunatigyan, agyang kaya, withdrawal of U.S. forces. So, samanan, na marayagro sa withdrawal of U.S. forces. Ugid na mitero si Trump kagiya, at tigyan na sa mga puwersa, agyang kaya yamanan yan na Amerika na sukatatago ang kiran na Ruden. Sukatatago ang kiran na Ruden, sama na ya tigyan si Sagunta statement yan, sama na ya tigyan na dumedeke, agyang ay mga sondero, agyang ay yamanan yan na White House, nagudisiran di Meriparado ko next month, yamanan yan na battle. Ay kaya pa ko kita nino na for the next conquer, next conquest, gitu. Sama na tigin na di Meriparado, dumedeke agyang ay mga US forces, nagudisiran di Meriparado ko next tiraman na kungkiran. Natan siya kaya ke lalo-lalo nga mama. Meanwhile, Iranian President Mossad Pezeshkian described the ceasefire as a rooted in dignity, wisdom, and nation interest, emphasizing it was accepted only after the United States agreed to Iran's framework, Tasnim reported. He framed the ceasefire not as a retreat, but as a consolidation of battlefield gains. Peter, wag yung kayamanan yan na Iran. Yetigyan pa mga ceasefire na yamanan yan na pwede na yatigyan si kukaw untol kapag nakapag-inuntulan. Okay. Paging pasayos niya, nagyang yatigyan na United States na emyak, wow pa man na. So, shout out! Namata si Carlo G.D. Life. Sa 500 star, namata. Sa manuton na 500 ka, 200 kaya kito Jerome. Sa mana na agugito ang mga pad na tag 10 star. Na pniyo na miskanwaki. Sukran. So, yamanan yan. Na kanabay niya tigin kaya taban na. Kaya mataan na konsolidit na no. Pagilain tano, so anto na pamana kaya pakataban tano. Why? Pezeshkian stated that Iran has reshaped the regional balance of power and that national unity between the people, government, and the armed forces remain the foundation of the strength. He insisted that Iran seek peace but only from a position that safeguard the strategic achievement. So, ay manan yan na yung Peter yung siya ba president. Ay manan yan na Iran. Ay manan yan na regional balance and power. Why? And that national unity between the people, government, and armed forces remain the foundation of the strength. Ay manan yan nagyang ako na man na ay malaki ang pakataban ni Rana. Sabab si Sagyang kayaman na foundation of the strength. Way, gyang kayaman na yan na malaki ang pakataban ni Rana. Sabab Sagyang kayaman na yan na kaysa-sayran. Position safeguard na yaman na yan, but only from a position that safeguard its strategic achievement. Okay. Sa manay tigin na, tigin na arakatano. But only from a position that safeguard its strategic achievement. Okay.
The report also highlighting his warning that Iran will not allow itself become a platform for external aggression, while affirming support of regional coexistence and stability. Again, condition, justice, mutual. So, yaman na niyan na ditiro niya kaya, yaman na siya kaya presidente, yaman na niya nagyang kay isa-isa Iran, o yung yaman na niyan na kabagriran, rather the resolution of conflict. Madakla kaya nga berang-berang adiran si Dipa. I urge reject escalation narrative. Dignity, wisdom, and national. Washington, tricked by Islamabad.